kraju je Marijano bio u pravu. Ne mogu vjerovati da je Tamara rekla to o nama. Ja također. Ali činjenica je da nas ne žele izabrati. I dalje mislite da pretjerujemo Tamari? Ljudi, vrijeme je da donesete odluku. Hoćete li ostati na ovoj stazi ili idete sa mnom u pobjedničku ekipu? Ja da, idem. Dobro. Jako dobro, Ramiro. Donio si jako dobru odluku. Dobrodošao u ekipu. Hvala. Jim? Dobro, u redu, prihvaćam. Dobro, jako dobro, ljudi. Donijeli ste izvrsnu odluku. Dobrodošli, dakle, u pobjedničku ekipu. Hvala. Super ćete se uklopiti u ekipu. Jedino što vas molim da još ništa ne govorite Tamari, znate? Dobro, u redu. Što? Jesam dobro čula da pričate o odlasku na drugu stazu? Ne, pričali smo o ponudi koju nam je predložio Marijano. Koje ponudi? Pa, pošto si ti rekla da više ne želiš da... Dobro, ja sam im ponudio da rolaju za drugu ekipu. Molim? Zašto? Djeco, možete li me ostaviti nasamo s Marijanom? Da. Poslije ćemo razgovarati. Dobro. Hvala vam. Što se događa? Ne razumijem ništa. Već sam ti rekao, oni ne funkcioniraju u ekipi, ali ti ne slušaš. I zato ćeš ih odvući u drugu ekipu, iza mojih leđa. Tako je najbolje za sve. Najbolje za koga? Jim i Ramiro su jako talentirani. Jedan od predstavnika Power and Speeda ih je vidio i javio mi da im predložim da rolaju za njih. Power je pripremljenija ekipa. Mislim da je to super prilika za njih. Ne budimo sebični. Sebična? Jer štitim svoju ekipu. Nitko u ovom trenutku ne smije otići iz ekipe jer je do natjecanja ostalo još malo. A i zašto mi nisi rekao? Jer ti to ne bi razumjela. Ja ne bih razumjela, pa to je ludost. Ludost je nastaviti raditi s ekipom koja nikamo neće dogurati. Roller je osuđen na propast, Tamara. Mislila sam da imaš načela. I da možemo razgovarati iskreno i otvoreno. Nikada nisam mislila da ćeš mi ovo napraviti. Radio si stvari iza mojih leđa i lagao mi. Nisam ti lagao, probao sam razgovarati. Rekao sam ti, ja nisam gubitnik i neću trenirati grupu gubitnika. A nisi htjela slušati. To ne znači probati razgovarati. To je preuzimanje stvari u svoje ruke što si ih htio. Misli što želiš, Tamara. Ja idem iz rolera. Prije nego odeš, moraš riješiti neke stvari jer si potpisao ugovor ako se ne sjećaš. Misliš da mene možeš ucijeniti jednim ugovorom? Tamara, pogriješila si onda kad si prekinula sa mnom. Ovo radiš zato što naša veza nije uspjela. Misli što hoćeš. Bok, Ana! Kako si? Ovdje Tamara iz Jam and Rollera. Oprosti što smetam, imam jedan problem. Treba mi pravni savjet. Možemo li se možda naći? Da? Joj, puno ti hvala. Može, stižem.